Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono bi series wa Nambula FM, namun dua nesek eso. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Nisambul binaka. Se kwe ongo na pakalelek kanino nday tukwe ng bungi ndinday. Isa parita ko po renge mani marama na nonde lilu ni matin itu ni raw ni nama kinakyan ng biu na misini kapag to kay na desolation plans en na bunga na BCBT na misini ongo en na raw ni tabulo na natuitui na ni masima ni waitui kina wain roka en na nona posti ko tamba ni FBC News may serne e kao mani marama ni nona besi ko kina Sydney desolation plant Esaba kong giti ko ya, mengkarabi talaga anak yan o ya, kinanonda panua. Eka mani marama, yung ko na rao ni bebuke, ena kena pa nondro ina wai ni ngunu, kibe ikenda na liw ni panua. E kuria kakaya, ni na po edo talaga na bitalo no, membaleta na pagkatumbuy labo, kay na bisnisi. Ia na maki mena po edo bitalo no, mani marama, kay na lube biti, erati ko may ena panua, o Sydney ena buong ni kuwa. Eto kasareda kina lenga ni non rapagilwele ta kinangone itigo miroti ko na ambakiongo e pareta kana ibugu ni directa na child services o ela tukutulebu ni ron ra utol so bukan du na kisi sa din komitiko kanda kurambu itaka na wilwilo ya tuno tukutulebu ni du na wilwili lebu na non rapagilwele ta kinangone kuni na wasiwasi loma daga sartiu ba ko na matambose ena kena wali na lenga ungo na non rando bimbil taki na lew ni bonua e rokati na bugu ni bibala na loma ni bubale endo na lenga e tumbu sartu wale benanga unongo tuna matambose di Fiji Women's Crisis Center ni siang ndo no mena ya na be kaongo wambibi ni laki kaule bisarti ko nambula wambautra matambose ngo ni ndo na lenga lewe sotabi se ko na kena banga taki na mona libi sa Facebook kanda ubuna na tawase e na be kani e sati ko rawa tukune walisles ni matambose Shami Maali ni ndondo lumenda na raida wambimbi na tikinogo wambimbi na kiana saya do sarti na lenga lingo mirawa na FWCC e bitu na raudhiwa sawula kisi ni bimba ena loma ni bubale eni mateni wolu na bula ena mbakiongo kina gito sabo tinga ena ngaunungo e walu na singa ena non raw na bingenrabu na non mata timi ni Flying Fijians kay na team ni Wallabies ena sotsota ni ragabi lebu kay burubura ena mbakiongo tawdaw sarti ko ena ngaunungo na raw piratu na non daw robo tu naman hindi ni non matambose ni rugby union Jeff Webster ni ngandrebi nga ba lebu na non tabito ko ni yan na magitigo men ngay kadibaki yan na buke lulumengo na ruas sanga bulko tulo na yata men mata tagi kenda ena sota kina team ni Wallabies ena madawa mayongo may davekir na pagalelaka ni no ande tukutuku na kena ikuri era na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bugading vinaka Bula na lang ko siya do tali taga wali ro masir makaw na Radio Fiji na kasi. Bula, eu Veronica Melo toca. Do tali na Radio Fiji 1 ando may biti. Na go mere telawa go ngai tabua ando tali takana warong na Radio Fiji 1 nando may biti. Bula, go ngai no keimba, ando tali takawali na warong na Radio Fiji 1 nando may biti. Na wali. Ano go saniter ko ati ando tali takawali na warong na Radio Fiji 1 eno sorry. Radio Fiji 1 nando may biti.